Hadok kumbah palat arpongot kibriu haki bentah pedang jangkari Pakistan kila yam bat palat shispa sanpongot kila mensau hadin ke jingsha lenshop bor mariang haki laisngi baladab. Kajingwa lenshop bor mariang kala sedang haka arpo hundre tarik jemang araja arpusan daka lang tari pum gibla jenrat yaki ying brio hal Lahore, Rawalpindi, Murree, Atok pat Sialkot haka bakala syem ya kajing jongki khat saungot kibriu. Hagasngi kababot ka sarkar Pakistan kala persangkat bala ban pelat yaki nongshong snong jongka naka lang tari ka bala password jubor hakitegi benta Henry kamsyam lala ban lei. Hakani gasngi ka lang tari kala syem yaka jing palat arpo ngot kibriu bat palat shispa sanpo long yeng kila kelalong klam yeng klam jakasa. Bot nakane haka arpo pratare ujemang araja arpusan ki kai pot kubor kila pentem bakalawan saka yong bat uslap bajam ublawan ra ka jingslei ka bashar kai. Nakani kejingwan kerwit saka yong bat uslam hadian kejing sempat ke lang tari seshpongot kibriu kila yap bat saupulai ngot kila mensau. Laong basau ngot ki kentai bat wushen rang kila yap haki benta ke jamuan Kashmir ke barakurup nak tegari bamarjan kat ba ngot kila yap ha Punjab. Ka lang tari pum ha Pakistan kala jia na kejingwan be password kala na Makran Coast Range haki benta sapngi ka Pakistan bat napang mi ngi Iran bat ra lang bat upum. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing bakam bha pendon kam daki marba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.